Dobar dan, danas ćemo raditi vežbice ravnoteže i vežbe za noge. Počinjemo sa prvom vežbom, širimo ruke. Prvo bitno je da stopala budu u širini kukova i podižete naizmenično, nogu savijenu u kolenu, gore izdah i ruke i udah i naizmenično. Širenje ruku, podizanje kolena, izdah, udah. Bitno da kukovi ostanu u jednoj liniji koja je paralelna sa tlom. 4, izdah, udah, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sledeća vežba, podižemo gore nogu savijenu u kolenu, opružamo nogu, vratimo, vaga, nazad noga i vratimo u početni položaj, pa zamenimo gore, izdah, udah, vaga, izdah i vratimo naizmenično. 3, pruženje noge, vaga, izdah, može malo da se savi noga na koju ste oslonjeni. Polako se vratimo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I vaga. Odlično. Podizanje noge, savijeno u kolenu, izdah, rotacija, udah, izdah i dole udah. Gore izdah, bitno da ovdje nogu ne pomerate, da protirate trup. Vratimo trup, dole noga, naizmenično, izdah, udah, izdah, udah, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Sledeća vežba, stopala širinu kukova, može i malo šire i radimo ključanj. Pazimo na kolena, da ne pređu prsa stopala, a leđa ostanu prava. Dole udah, gore izdah. Podižemo gore ruke, ramena što dalje u šiju. Izdah. 4,
4, izdah, 5, kolena ka prstima, 6, 7, 8, 9, 10. Širi položaj. Nogu, savijanje kolena u stranu, ka prstima, udah, izdah, širi ruku u stranu, udah, savijanje kolena ka prstima, stopalo, gore, izdah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okretat ćemo ga levo na snuču. Najdemo na bok. Noge su u liniji sa trupom i podizanje bočno noge. Gore izdah, dole udah, stegnite stomak, prava leđa, 2, izdah, udah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podizanje noge bočno. Podignemo donju nogu do gornje i spustimo nogu zajedno. Podignemo nogu, udah, stopalo do stopala i vratimo noge. 3, izdah, 4, udah, izdah, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Obe noge gore, gore izdah, udah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično, polagano. Okretanje na drugi bok. Podizanje noge bočno, izdah, udah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podizanje gornje noge, donja noga do gornje i spustimo noge. 2, udah, izdah i dole. 3, 4, udah, izdah, 5, 6, 7,
8, 9 i 10. Obe noge gore, gore izdah, dole udah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično, to bi bilo sve za danas.